لي خستن هي تعذيب هي قالوا تشتك جوي لاوكي ندنجي بيتم نازانب تيري برتشيه تشكي سلاوكي خورزاج با خود تشكي جمر بكر چاوی دیا علی افده مهن زها نبونه لهویا وگرا کوری خویه علی ولی جوانکی کردی دربیسیا با کوری سوریه جبو کوچبریا بر به اروپای و به 6 حزیران سال بوری 2023 ده در باسی ترکیه ده او پلیس ترکیه وی دگرن بشتی 3 روزان وی دشینن مردین الپیش دادگاهه عرضوا عزمه من تحملها من تلفون دابري خوم قبري بخوادي تشتغل بعلي بهاي علي عقار برتشيه يا قرما يا سرما يا نخوشه تشتغل لاو كيف هي قب خودي خوام مشترنا تقو لاو كي تجوي حفسي راكرن برن حسا ارزينجاني ارزينجان دورنشتنا چاران ده 12 آذار 2024 ده لگوری دیا علی و پارێزەراوی شدەنگی ئەمریکا رە تەکەس کردگۆ دادگەه بریارە سەربەرزبەرداناوی دا لێ پۆلیس علی ڕادەستی جەندرمان کرد گۆوی بشینن کامپێکە سووریان داکۆ وی دەرسینۆر بکەن birkaç saat içinde jandarmaya ait bir telefon bi telefonekê ku ya cenderman telefonê dayika xwe dike dibêje ew hatiye berdan û wî tişênin kampekê ku ji wir dê bişînin Sûriyê. Piştî vê axaftinê ji Elî ti agahiyek nehate girtin ji ber ku Elîna welatiyê Tirkiyeya diviya ku ew pişandana kampê lê me telefonê hemî kampa kir û gotin Elî ne li ti kampekê ye. پشتی وی به روژکی آنگو ده 13 آذار ده دیا علی دبیجه گروپک ترک و ورگروانکی عربی بوان ره بریکا واتس آپی بویرا ده آخذن و گفا کشتنا علی دکن پاش ره ویدیو کشاندن تیدا علی راستی اشکنجه و دهات لگوری دیا علی پارێزەر آوی او ویدیو لترکیه پاروکر و دوزا علی بو مجارک رایا گشتی O tarihten sonra da Heman rojê me serî li dozgeriya Merdînê xist ê ji bo eşkence. Me xwest lêpirsînekê bidin destpêkirin. Ew roj lêpirsîn destpê kir û nasnama wî şandin hemî kampên ku awareyan vedigerînin. Lê ji me re gotin hîn jî ti bersîfek an zanyariyek bi dest nexistine. Me serî li Komîsyona Mafê Mirovan ya Perlemanê jî xist û anî rojeva Perlemanê jî. Her wiha me serî li Netewên Yekbûyî jî xist دا کو چارانوسا علی رونی بکن. تی تخمین کرن گو علی ولی هاتیه درسینور کرن و لسوریه لدوره کجیر کنترولا ترکیه ده گرتیه. دیا علی بانگ لجیهانه دیکه گو چارانوسا کوری خو ناس بکه و وگره ناوا مالباتا خو لسوریه. هجای گوتنه یا گو ریخستنا مافی مروان هیومن رایتس واتش دراپوره که ده د آدارا ایسال وشان ادعا دیکه گو هزین ترکیه به هزاران پنابرین سوری دستسر کرنه گرتنه و بلزگینی درسینور کرنه بگلمپری او نچار کرنه گو فرمین وگرا دلخوازی امزه بکن اوان بزوره در باسی باکوری سوریه کرنه زانا عمر دنگ امریکا قامشلو